Siyak inggaan, ket inak surutel, tanagan natin nakamre. Imo uray na taraki, well na dapat yun, paglamit kayam-kayam ko. Uray na taraki, well na dapat yun, paglamit kayam-kayam ko. Anyan ang nagtuo, tiag taraken gayem, abuyo ang manok. Galutam tinalagda, simple ag gumarot, dati kay kayat na, wingi na apros. Na minsan amayem, napantuin tupada, imayagdat nga to, inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan, at damit sugat na, nasugatan mismo ating ngana. Anyan ang nagrigat, anyan ang nagtuo, tiag taraken gayem, abuyo ang manok. Galutam tinalaga, simple ag gumarot, dati kay kayat na, dingig nga apros. Na minsan amalem, napantuin tupada, imayabdat nga to, inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan, at damit sugat na, nasugatan mismo ating ngana. Napana nakigaya, may paar na itigaya, intugot ko daytoy bag ko, naaramatik ko. Tapnon iti kasta, ket mapne kakto, kapulaen gayen, taisungarti kalabto. Iding taad ka, padaya amakun ko na, ket mayaw awagen, tipunin na umon ko na. Sumangu ako ma, tamabising day tuirik na, apauk na yen gayem, tadya pulos makapasa. Kapu iti suroy ko, inalak daytoy bag ko, inlibas ko nga inkarga, kay tinidor ken kutsara. Napan ko pa'y nga inala, dagiti masida asubra, kano sumangpetak agdan tumet masisidak.
pa'y nasaraka, napili akmet ngamin, idi agkabanwaga, tagwapong met ngamin, tiinak sinasara, mapausan ako, nga adda baby na, nagparangid akpayen, itikrip anara, gimatangak payen, itimonmon yeka, nga isuitan, itinakliwliwa. Saraka, napili akmet ngamin, idi agkabanwaga, tagwapumet ngamin, di inak sinagsara. Daytat kaimasan apaset tibiyag, agkatawa ka sa kaagkarat ka, pudno tay kunak, tana padasak, ay agkaramayat na laing nga umanak. Di nagkadunay gagkakarain, daytoy patong ko ay nagkakuy-kuyas payen, pagkaalaan na agriuma ay nagrigaten, pagmaayan na agkubo-kubo ka payen. Lalo-lalo planing amakunkuna, ay agkaramayat nga awan kisarbina, kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa nga 17 ay libre ka na. Daytat kaimasan apaset tibiyag, agkatawag ka sa kaagkarat ka, pudno tay kunak, tana padasak, ay agkaramayat na laing nga umanak. Di nagkadunay gagkakarain, daytoy patong ko nagkakuy-kuyas payen, pagkaalaan na agriuma ay nagrigaten, pagmaayan na agkubo-kubo ka payen. Plano planing amakunkuna, ay agkaramayat ka awan kiserbina, kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa nga 17 ay libre ka na. Plano planing amakunkuna, ay agkaramayat nga awan kiserbina, kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa nga 17 ay libre ka na, sa nga 17 ay libre ka na. Chismosa akaro bakit nga laing, duag istorya kasla isut kalaingan, amin nga isyu ket istorya
kasikugan kano di kaagawan. Sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa, ay chismosa nga kakaruba. Sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa, ay chismosa akaruba. Chismosa akaru, bakit ngalain wag istorya kasla isut kalaingan. Amin nga isyo sarak-sarakin na istoryain nan amin nga karubanan. Chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa, ay chismosa nga karuba. Sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa, ay chismosa nga kakaruba. Sana all chismosa, sana all chismosa, sana all chismosa, ay chismosa nga karuba. Bakit man sungatin na isumete pagrugyanet ti apada kaasin ni babae nung isukit kapilin na ket mapay si kalakay ket saan metakas jay dumaminsan ket siyak bayen tay maupay diyak sa meten ay ayaten napulos beta jak makita kaniyak to siya tay kurso na
Nagagit ni Uncle Berting nagtari patoy titingwin pagulidan na nyaskin at uladin. Awan kanyan at panmog inagawlat ka asmalong uray makasindit pa'y itigpodon. Nakarakat laka uray at dasago palit na at paskinuang panakainan na. Kasta ni Uncle Berting sila sumampit no di maliming dati kaya't narumang ay panabiyagin. Nun alpas tirara ito ang pirok man di pagkadalin ay nairo ta dandan panag-aapitin. Nem apay tanaliday taagagam dalday hindi na amuan iti presyo iti bagay. Ni Uncle Berting di palumisim napagpaikit din nakikilumin ngem ko na nga sumulit akong scrapping. Sumaron mo ang panagtatalin raekin si kakit ni matun doble pa'y presyo iti abono. Awan pagkiting daw ng obligasyon di gasolina iti padalong ni Uncle Berting iti salda taltalong. Dinagsan ang masaka sa dumakilin iti pamilyan datay baro nang agbas-basakit nagasawan. Nagragsak di pagkasarda balinselito'y balinselita ngem nalakunan kay may sanga ektarya. Aniyang aro kasta ni Uncle Berting sila sumampet no di malimin anya narigat dimit lang lumang ayin. At dan apo ko ni Uncle Berting isupayin nagpapagkatasin alat tiro maglawalo makayin. At damay sa amalem nakita ni Uncle Berting nakatugaw agad kape nakamulingling. Awanin iti matalon inaamin ang nalakon awan pa'y ketin kwa nagmang taripaton. Pagkibintang arot amang salwa iti hardin kentay agni masetas. Tapnon mata ginayon innas na ken pusatsa nga pagpasag at pagpasag at tibiyag. Nasuli arosas hardin ni masetas ayaw mo umuinak masagrap ng maimatangak. Lipnos mo kandayag ama magrusi tuirik na nga agpasag sidong mo ingat pusaksa.
maawat di papanaw mo, jak maaklon di mayadayo, apay ngamin anapanunot mo di agturong lugar nga adayo. Jak maibtur inaundaya tempo, iti kaawan mo yagputi matang ko. Ano kung malang mabalin nagsadagat na barukong mo, tapnurik na para't pamatig mo. Di ka kumaayat kumang dua-dua, iti kinapod no kanagayat tuken ka. Ayat ko sumangkat ka kuman, mailiwak mo na ikin ka. Jak maawat di papanaw mo, jak maaklon di mayadayo, apay ngamin anapanunot mo ti agturong lugar nga adayo. Jak maidtur inaundaya tempo, iti kaawan mo yagputi matang ko. Ano kumalang mabalin agsadagat na barukong mo, tapnurik na para't pamatig mo. Di ka kumaayat kumang dua-dua, iti kinapod no kanagayat tuken ka. Ayat ko sumangkat ka kuman, mailiwak ko na ikin ka. Ika kumaayat kumang dua-dua, iti kinapod no kanagayat tuken ka. Ayat ko sumangkat ka kuman, mailiwak ko na ikin ka. Maawat di papanaw mo, jak maaklon di mayadayo, apay ngamin anapanunot mo di agturong lugar nga adayo. Jak maibtur inaundaya tempo, iti kaawan mo yagputi matang ko. Ano kung malang mabalin nagsadagat na barukong mo, tapnurik na para't pamatig mo. Di ka kumaayat kumang dua-dua, iti kinapod no kanagayat tuken ka. Ayat ko sumangkat ka kuman, mailiwak ko na ikin ka. Jak maawat di papanaw mo, jak maaklon di mayadayo, apay ngamin
Anapanunot mo ti agrum lugar nga adayo. Jak maidtur inaunday at tiyempo, iti kaawan mo yagkuti matang ko. Ano kumalang mabalin agsadagat na barukong mo, tapnurik na arat pamatig mo. Ika umaayat kumang dua-dua, iti kinapudno anagayat tuken ka. Ayat ko sumangkat ka kuma, tamay liwak ko na iken ka. Ika umaayat kumang dua-dua, iti kinapudno anagayat tuken ka. Ayat ko sumangkat ka kuma, agawid akiti Pilipinas, inagagbiro iti asawat. Nagrigaten ti baro abaak, nagaduman pa'y ngarag ti kwartak. Jak kayat tay agat sinuso, wenno tay day siya mang lukloko. Balasang away ti kay kayat ko, uray man napugot no nadungo. Adtoy ti ayat ti balikbayan, naanos napudnuken manakman. Nudulyan man awan ti problemam, agpaway kan tupay kunaman. Agaplikaran dagiti mayat, mabalilat ta uray nalaad. Basta man napudno nga agayat, katakunay na ititong palbyag. Jak kayat tay agat sinuso, wenno tay day siya mang lukloko. Balasang away ti kay kayat ko, uray man napugot no nadungo. Adtoy ti ayat ti balikbayan, naanos napudnuken manakman. Nudulyan man awan ti problemam, agpaway kan tupay kunaman. Ayat di balikbayan, naanos napudnuken manakman. Nudulyan man awan ti problemam, agpaway kang tupay kunaman. Adtoy ti ayat di balikbayan, naanos napudnuken manakman. Nudulyan man awan ti problemam, agpaway kan tupay kunaman. Agpaway kan tupay kunaman. Nagrigaten biyag ko daytoy a sitwasyon ta, at taapaway adayo tinagbaetam ta. Ilikuken ka jaklaket di may peksa, dito'y pagubra at mang pampanunot ken ka. At
Daap kaunasan ang mapalpalag ita, nupay ladawam at dito'y bulsa. Kastoy gayam rigat may adayuken ka, ag sakripisyo tapno arapa ap matung.
nalawati kayang na uyawak met iti ko na ngen na uyaw bayla isuna mauyaw na to'y agong ko ngen dulpak met jay agong na lipap lang aruden akin nga tubay di abot na idanag ko nuwag tudo taamangan makasinglot isuna kasta tilangan na tay babae nga permiti uyaw na Adut akong kuna lagtudo matklaset tilapia at dana katungiit at dana kanganga di ko na nitatangko ti kaimasan na tilapia daytay sumirsirip at kuti-kuti dawat-dawat na at dabay akong kuna na imas kantok mem mapinalkang ngenti ko na net ni tatang kapot kahimasan uray di mon bugbugwan ketsukit-sukitem lang anyan anagi mas anyan anak sa itiramanan nagmayat tagmol nagmayat tagmol nagmayat tagmol mol iti baseball hindi mo kayat ti agam hindi mo kayat ti agam hindi mo kayat ti agam mal iti tabako nagi mastio nagi mastio nagi mastio be iti bantay aglalon nalo aglalon nalo aglalon nalo nalolo na pokpokray only in the Philippines nga atot may parit ti agsagit ken mga ngiti na bangsit kaadwan na kan anabangsit na imas ken very sweet kumugtal ti mas nasap sa pulan tiraman na intaman agyo ken intaman agyo liti kayo taadda pagjor taadda pagjor taadda pagjor jor patitlog ti boos nagi mastio nagi mastio nagi mastio be iti bantay aglalon nalo aglalon nalo aglalon nalo nalolo na pokpokray atut akong kuna lagtudo matklaset tilapia at dana katungiit dana kanganga di ko na nitatangko ti kaimasan at tilapia daytay sumirsirit at kuti-kuti dawat-dawat na daytay sumirsirit at kuti-kuti dawat-dawat na ken agong rungaa pasaray iwadag na pasaray kuptaran na iikis na dirinantun kaya ilanan bakit idi suti agan na kaslabat to batog nga naka
o kaka tunggal no agintek umutot pinabangsit sabayan at agis buwi tingget ang set hindi tanaganaken di bakit ko ay net sa puliti na imas sa kaldo lupo kada pitso inan na asul-sulo kasla agalon ko na reklatilo ko anay ako punana litsim lakay litsim di bukbukaw na jakton kayaten di undungaw na kasla maset akan jay patong na daytan bigla hirana nagpatangken kinagat na daytoy iba pinaayata sa bagsakaanan na limwardi ubingaw ang tagtagarina may sangal daw na pailati balita kumit makit matman di matmatanan kasla kayat na di at sipungkwan nalipatan at sakit panaganap na anyagat din tayakin kukon na jaktun kayaten di pukpukaw na isudagaya tinakinsat aran na isudat mami may round to pa isudat mami may round to pa isudat mami may round to pa imbes kumaang makatulong ka saan talalalo ang mangiralan ka utang mo, utang na ken ka ay tanalipatan na utang mo, utang na nga at sasanga ay awanan bayan na numutang ka kuma siguraduhin magbayad ka adan asawam sumardingkan hindi ka unayen agar garampang liklikam tay makiam-ampang tadikit ka asi ta asawam at dajay abroad tay am-ammo piling single piling divorce agusar iti nakikiting asorts barukong na makapanervyos sana all inka ikang kanta no makakita adda ka parihana no makasirpat tay awan kadwana kidayan na ngain sigida togsing manen togsing manen togsing tibigat togsing tiagmal malen saan ama oma lollipop nga kanen agbalaw kanto ngem naladawen agbaliw kanta nasa papay gayang ko itatadipay limtek tachan mo gapo iti katotogsing mo tadiket kaasini lakay mo asawam
sumarting kang hindi ka onayen agar garampang liklikam tay makiam-ampang tadikat kaasi ta asawam at dajay abroad tay am-ammo piling single piling divorce at kusar iti nakikiting assured parukong na makapanerbiyos sana all inka ikang kanta no makakita at dakaparihana no makasirpat tay awan kadwana kitayanan ngain sige na togsing manen togsing manen togsing tibigat togsing tiagmal malem saan ama oma lollipop nga kanen at balaw kanto ngem naladawen agbaliw kanta nasapapay gayan ko itatadipay lintik tatyan mo gapo iti katotogsing mo tadiket kaasini lakay mo togsing manen togsing manen togsing tibigat togsing tagmal malem saan ama oma lollipop nga kanen agbalaw kanto ngem naladawen nagmayat ti ubrak lukas nga agdi gusak tay sabon ti pagay ayama tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agayayam sabon na kaganganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inak idoron-doron sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir puseg ken pusong sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto itumudong nagganas tiyak digos agay ayam iti sabon aglalo no iyaradong ipababa ipangatong o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay ayo ka nagmayat ti ubrak lukas tuy nga agdi gusak tay sabon ti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak
Baturay ko nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayat. Sabay apiras, sabay ramas, agayayam sabon na kagangganas. Ganasag unay ti agsabon, amin nga abot ko kenli kaong. Sabon akpay, daytoy agong, dagitoy kikit inak iduron-duron. Sabon akpay, daytoy kibong, sabay kirkir pusigen puspong. Sabon akpay, tuy barukong, sabay selang sakto itumudong. Nagganas, tiagdigos, agay ayam iti sabon, aglalo no iyaradong, ipababa ipangatong. O sabon, nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat tiatigos, lutay sabon ti igos-gusugos, tay galis na nakalamlamuyot. Nagganas nga iapros-apros, aglalo no pekke-pekken, kadagiti mas-masel. Akyat ka nga kaslaag, sugel ganas ti sabon na kamay mayat, ikaten at gagatel. O sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Ni Mang Boyet napeklan ababaero, dirain na uray painokim mabaliw. Awan pilyen na nga lang uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified at chick boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet, naalakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igem na abadang, nung kumangamin linepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problema, tatimigre nga asawam. Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matetelan, ni Boyet kanayong nga madugulan. Ay Mang Boyet, naalakan agkararag ken nagla
bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumang amin tinepelam taarem mo nga glaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay mang boye na alakan agkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumang amin tinepelam taarem mo nga glaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay mang boyet na alakan agkararag ken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igem na abadang nukumang amin tinepelam taarem mo nga glaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay apo barok boyet binagbagaan ka lang anong gabi din di ka tumat gaming mamatmatik ang nilulong nga simpot deta timaganganad mo barok Akon ko'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, kay kung kunadaanan nanam, kunaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan, ay nakitak tabo, ay nakitak tabo, ay nakitak tabok sip mo nga maselan nagganas nga mol nagganas nga mol nagganas nga mol laan pa garden kautek man tabols kautek man tabols kautek man tabols sata sapin mo ay nagpuskol taur ay nagpuskol taor ay nagpuskol taor kids ni mudrang mo Juket akon to'y lubungin jakpay naramanan jakpay naramanan ay kung kunadaanan nanam kunaday di mamang ay nabaklaing kakadramanan ramanam tay nananam tay hotdog na buukan nagpudot takap nagpudot takap nagpudot takap tinga kaprito nutnutek man tabo nutnutek man tabo nutnutek man tabo kasit akinaldo intaman agsal intaman agsal intaman agsalati pandanggo ay nagimas taso ay nagimas taso ay nagimas taso pas ni podrang mo akon ko'y lubungin jakpay naramanan jakpay naramanan day kung kunadaanan nanam kunaday di mamang ay nabaklaing kakadramanan ramanam tay nananam tay hotdog na buukan ramanam tay nananam tay hotdog na buukan Mas.
Denggenyo tuy kantak panggep ti paspasama dagiti galad ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda iposta bay ta Facebook da tay tao analaing unay ang makiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao abyangot agsisiim ti obrana tay garaw ken ignay mo isutsang kasipot na uraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday tatay agbibisin at dadakets nga apal na Denggenyo tuy kantak panggep ti paspasama dagiti galad ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda iposta bay ta Facebook da tay tao analaing unay ang makiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no pubrana isuda kita day mang perperdi day tati libanganda no sikaket gimura iti day tuy akanta nalabit amay saka at ladakes na apal na ni Mang Boyet na peklan ababaero dirain na uray paino kim mabaliw awan pilyen na nga langa uray sino basta nagblaus ken nagpalda sige manso certified achik boy ni Mang Boyet patulan na uray anyat itsura na na minsan nga aldaw na buking ni bakit na ngadda sa bali akakibkibin na ay Mang Boyet na alakan nagkararag ken naglemengkan
sarsaraken nakan at dapay igyem na abadang nukumang amin linepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam. Mang boyet natangken ti ulo na di agnakem muray palken ni bakit na gaputi arem na adi matepelan ni boyet kanayong nga madugulan ay mang boyet naalakan agkararagken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igyem na abadang nukumang amin pinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay mang boyet naalakan agkararagken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igyem na abadang nukumang amin pinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam ay mang boyet naalakan agkararagken naglemengkan ni bakit mo sarsaraken nakan at dapay igyem na abadang nukumang amin pinepelam taarem mo ngaglaplapunusan ay awan kumati problemam tatimigre nga asawam.